Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kikon ki hajar jong ka himasora, haka khat artarik mutab nai rempang arajar kat khandai. Kilalet banyak kendo ya Chief Executive Member jong ka KHADC uba HSLA banet wa jingmon haka nukur kom baka KHADC kala shimti halade ban pechipor ya ka sensar khadar hapo karaj majai. Habai keren berkinong patai kubor hadian ke jelang bad UCM uba M benut ulai tho banakaliang uba HSLA ulapan pau baka jing shimti hi jong ka KHADC ya ka raj majai kalong ban penbechwa ya ki kenram ki balami hakini ki kendet sngi. Bat nakaliang usia mula pentikna baka KHADC dan lelairu kan ampen kala ilaka ya karaj majai. Jadi hadirin mengelia kendu ICM ila ong ba ya kani ka jing simti jong ka KHADC sipor ya ka majai kalong ba inpen bank ya ki kendrum ki badanang thi bat ba abede ba kani ka jing keren bada jong sodar majai ban penlong ilaka no ek majai nakaliang ICM ila pentikna yangi ba dalilai on umla ban penkala ilaka ya kemajai kanumla ban light nampo ka himasora kata kadai ka ke ba I CM ila kular ha penengjungi bat I la ekran bat ngiru yang baha ka khandro trek mentau benai ngin seher lang ia rengkat lang ba ICM bat ki klik no sensar ki samla jong ka himasora ngin seher lang samajai maka sonon ka meeting nanti ka khandro trek ha por ka beji ka jingwan jungi hoi ka jing sia kanon ka jing dawa ba de ban IT no siapo ka himas ora hadin babkas ke ICDC kala simti ti hadin ba ipensyai ba de yong batang sipor tang manio penbek yakini ki kendung dalam bede manjai yong kam slam hi kanum simpor tangkat tu kan di sengi ngatrai insat pen final siapo ka himas ora jingwan di karan ti ke business ka banong to mo nambah ka de kadon ka export ti jingim tip kini ki wan mo ngatrai na kaleng juga himaru kladon hi jing bakla hi jing ai nilan hi karang ti te boleh kata pada nak kaleng si ya milong bangin reduce no ya kita kita kan merokok streamline no kita kita kan merokok